Mitolon do Rumi Amiat， 祈祷每一天。Mi pacakat tu tireng do maru karah keran nukawas a maoripai a sapatu aya， 献身当作火祭。Sarikaka mapulung平安。Malatsai kita a milayap tu suar nukawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以罗马tusa kusafau atsifang sakatsitsai atusir suarsa pacakatan ikawas ku tireng namo to maru karah keran no kawas a pangcalai a maoripai a sapacakat i jingraan unini ku suadinai a bitaong namo saan把自己当作活活的祭物献给上帝，专心侍奉他，蒙他喜悦，这就是你们应该献上的真实敬拜。罗马书12章1节。Sarikakao mi taong kita tu kawas i sa ay ko sa pilaya pao at sa ita to sa bakalemer no kawas. Miriahsa kita a miketun to faluzo ikaayaw no kawas o mamihakalong kita to na faluzo aning ra amihlemak to maamaan。我们敬拜主，不只是为了领受祝福而已，我们也是在主的面前重新决志，凡事遵行他的心意而行。Mi dolan kita， 我们同心祷告。Tapangao lamaan kako, ta caci icer kako ami tulong to ngaayay a pinangan ni Yes Kristo, ami lemak to karah keran iso ang ngaayay a lemak。上主啊，求你帮助我，使我有力量能够效法主耶稣基督，行出你所喜悦的良善。Pakani i talamaan ang ngangan utabang ji Yes Kristo a mitolon。阿们。Nanay mapalamer no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。